سما بەگداش بەردەفکا پارتیایەکیتیا دەموکراتیک پەیەدا وەگو تێزانین ئەم ئیرۆ پێیڤاژۆیەک گرنگ و دیرۆکی دەرباس بن هەمان دەمێک و ئیرۆم بینن سەرانسەری جیهانی شەڕ و پەفچوون هەنە هەمان دەمێک و بینن دەولەتێن حریمە زەن هەفتوو تهدید دکەن لێ ئیرۆ پێیڤاژۆیە ئاشیتی و جڤاکە دەموکراتیک یا گۆرێ بەر ئاپۆ وەکت پێژێ بشکلی خۆنی مانەفستۆ پێشکەشی گشتی جڤاکان دکەن پێشکەشی ژنان دکەن پێشکەشی هەموو گەلێن ئازادی خواست دکە ji ber vê rastî îro pêvajoyekî gelek giring e di heman demên got 100 sala bîsta de her tim gel jin zarok hatin qirkirin lê îro 100 sala bîst û yekemîn de got em bêjin gel çawa dikarin xwe birêxistin bikin bi awayekî azad û aşîtî jiyan bikin bi awayekî demokrasî jiyan bikin ji ber vê rastî deman behsa va mesela hemî dikin îro ev tewrî bi awayekî pratikî di şoreşa rojava di ji 2012 de ya got vê şoreşê dest pê kir xeta xwenî siyemîn xeta netewa demokratîk biratiya gela azadiya jin azadiya ciwana hevgirtina gelan ez bêjim çawa biratiya gelan îro di vê şoreşê de hemû pîvan û prensîbên civaka demokratîk di şoreşa rojava de bi awayekî pratikî pêk hat ji ber vê rastî dikarî bo bandora xwe jî bike û li seranserî cîhanê jî belav bibe dema got îro em dibînin slogana jin jiyan azadiyê li seranserî cîhanê wek sloganek wek felsefakê tê bikaranîn medît li Hindê nêzî milyon jinî daketin xada bi vê sloganê ban kirin Rojhilatî Kurdistan slogana jin jiyan azadî ev hemî tê wata got êdî ev pêla azadiya jin pêla demokrasiya gela hêr diçe li cîhanê belav dibe ji ber her tim gel dibin qurbanên şer û pevçûna zarok dibin qurbanên şer û pevçûnan lê gel dema got xwe birêxistin bikin dikarin bi awayekî azad jî jiyan bikin ji ber vê jî rastî ev hemû îro di şoreşa rojava de teyîsîne di hemû aliyên xwe de di aliyê me got çawa ol hemî dikarin werin cem hev bi awayekî demokratîk hevdû temam bikin cewherê dînî rast derxin pêş di milê şoreşa jin de di milê ez bêjim biratiya gelan de di milê azadiya jin de ev hemû îro navaroka û manifestoya vê civaka demokratîk îro şoreşa rojava de hatiyê pêkanî يعني شخوا دما ام بحثا ديمقراطيه كن دما ام بحثا اشيتيه كن اشيتي تي واتا جو حركه هفدو قبول عدالت جواكي هي برنجي هي تایبەتجی دەستپێکە ئەس بێژم تەفگەرە vê tevgerê de gorê ber ap û azadiya jin bi azadiya civakê vegirê da yanî hege jin azad nebe bêguman civak jî nikare azad bibe ji ber jin îro vê civakê ava dike malbatê ava dike aîlê ava dike yanî hemî îro di riya pêşengiya jin tê pêşxistin ji ber vê rêber ap û gelek ez bêjim tewrî ji bo jin pêşxistin îdeolojiya rizgariya jin pêşxist ez bêjim artêşbûna jin pêşxist زانستا جن جنولوژی وەک زانستا یەکەمین گۆ ئیرۆ لە جیهانی هەمی بەلاو دەبن ji ber vê rastî dema got îro em behsa berdewamkirina têkoşîna jinî cîhanî dikin tevî got em zanin di destpêka dîrokê her tim jin ev sîstemê koletiyê ji xwe qebûl nikir û her tim şoreş dikir yanî got ji bo got mafê xwe bibe mafê dengdanê bibe ji bo hemû mafên xwe bibe jin her tim têkoşîn dikir lê îro pêla xwenî siyemîn got jin dibe avakerê civaka demokratîk yanî ew jina kola ya got xwestin wê kola bikin îro jin di şoreşa rojava de li ser zemînê têkoşînên jinên cîhanê îro vê têkoşînê bilindtir dike îro dibe avakerê sîstemê netewa demokratîk civaka demokratîk belkî berîn ha di şoreşên de di jina دعوا مافên xwe di qanûnên de dikirin di destûrê de dikirin bera mafê me bera tundî sermet nebe lê na îro di şoreşa rojava de rol û misyona jin dikêliyên destpêkê yê şoreşê de xwe pêşandanên yekemîn got çawa jin pêşengitiya wê dikir li şerê dijî Daişê got çawa jin pêşengitiya wê dikir di avakirina sîstema meclis û rêveberiya xweser û sîstemê hevserokatî got çawa jin pêşengitiya wê dikir di avabûna meclisên taybet yê jin yê got cara yekemîn di cîhanê de meclis û parlamenterên jina hene jin xwe biryarên xwe didin ev hemî îro jin dikin herwiha dema got îro behsa hevpeymana civakî a jin dikin got jin îro bîngeha wê datîne ji ber vê rastî di şoreşa rojava de rol û misyona jin ya di vê şoreşê de ne tenê şoreşikir di vê şoreşê de jin bi dehan şoreş kirin di milê aborî dikir di milê diplomasî dikir di milê siyasî dikir di milê avakirina sîstema demokratîk dikir di hemû aliya de ev rol û misyon pêrabû ji ber vê jî ev şoreş bû şoreşa jin ji ber vê rastî îro jin di şoreşa rojava de ne tenê ji bo xwe ne tenê ji bo belkî rastî pêşengî jina Kurd kir
ليش بوجنين عرب بوجنين سوريان مثلا مدي تشاوا جنين عرب وسوريان جي ايدي خبري خصن بكرن مدي ايرو تشاوا جنين د شورشا باكورو شلاتي سوري شورشا روجا دي ايرو بيشنكتي افاكرنا سيستم كي لسر استا سوريت كان سيستم جن ريخستن بونا جن هر وهال سر استا روجلاتا نافين وسوريا وجيهاني جي حمي ايرو في شورش جخور وكلي وگرد بينن جبر راسي في شورشيت قريب هم دملين خواني توري هم دملين خواني براتيكي دي قابل مزن باوجن اف قافجي هيفي النودان حمش ورشين جنا هيفي النودان حمور خصنين جنا يجوج بوجنا تيكوشين دكن افجي هم ميراثين جن ميراثين تيكوشين جنان يجو حتى هال برخددن هروها ايرو دشورشا روجافات باوايكي بيتر گوش خرخص بينجه وبيتر اكتيف يعني باوايكي خرتر داك بخادي يعني شخوا حرتم خطري لسرجناها نجنها جا خبري خصنا كان بتايبت يرو أمد بينن يعني للسوري جي الهري من برافي هروها السويدا ما قلت يعني الساحل قالك بالقدر كتنق وقالك ما فين جن يعني تين بن بيكرن قالك جنين ونضاي هنن قالك جنين يجو تندي لسرواتي بيجومان بران بري فينا حميها جا جن بخازي بأزاد ببى قالك خبري خصنا بك أوقع يكمين يعني ري خصنا بونا جن أو هي زيد دي گوژن ایدی آزادی خو او خبستینه يعني جبر في بانجوازية ما جحمو جنان هرب وإيدي خبري خصن بكن ودعوة أزادية خو أو بخو أزادية بأفرين النتني دعوة جهنك آليان بكن جبر سيستمين دسلادار داوية دس سيستمين خو بيكتين هروها أم باندكن جو حموري خصن جن هفجرتين خو اتفاقين خو خرتر بكن نرين خو بخن يكجبو أباكرنا سوريا ديمقراطيك وتيد ما فين جنجي تيد هبن هروها روشلاتك نافيني ديمقراطيك بانجوازية ما جيجبو حمو جنا أبن جو خدي إرادة بن لبر خبدن تيكوشينا خبلند بكن تايبت جي هم خب بريخصن بكن هم خب باريزن بران بري سيستم و ايريشين لسرجناتين كره